Denmark kata ni kong the voice of the people party. Habang ni seng the voice of the people party, ni kan seng tang banila election nganong iti. Ni seng bangi kwa ban penkanya ke jat benreo, ban penyeteli ke jat benreo, nang tang ni seng ban hikai upat ba undan ya kata ke jing snoto, haga jingade ke jungo ka sinshar ka kharam. Kenapa mengiru ni nama ban penbi upat ba? Upat ba udi belum ubah penbiang la ni pen ko bor equip upat ba daga daga jing start bon snoto, kenapa haga ulai ban jit nang ikma ulai daga jing start daga jing shampang. Undan menung akan syukur upat ba. Kata ka bangi ni kwa, kata ka bangi ni terang, bagata ka bangi ni anggo. Oh pi ikut kubor mo, nenem singi ba i deputy chief minister il ai biang ke jingkren. Mo il ai pon biang ni ke PPP menda. Bangi ni ban keren pak. Yang lada pi ai lada ka an ke sya. Ban ai yang kini ki pertas surat, ki balas surat. Mo ndeu benai. Yang ini duk tulok mo. Tendre ingat chong tang kami. Ladakaan ke syak nimdan kam hadu undru benai. Tanglai benai kalau biang ini bengin pendam jerai eki. Tanglai benai kalau biang ini bengin pendam jerai eki. Nimdan kam hadu undru benai. Kenamar kata tau ngayet kini kapor kan sapoi. Kan sepoi kita kapor. Kimut bangi nginang ban keren tang haso. Kimut kita lagi bakeren surat kinang ban penyak jaga kam. Kinang alam jogri India Mahatma Gandhi hasuro musyatam musyati isyatkan. Jawaharlal Nehru. Kinang alam di bakrau. Kisakyan kisati. Lalu kini ke song ay apa sekretariat agak syuki ke bejen kim tip show ya ka jingem hasurat. Megalang ni. Kejiem ke bapakatam. Kejista ke bapakatam niyo na surat ngarang itu. Daya namar kata-kata hau kismo ba kamlang ya kita di pertas surat kimpit bagian sinsyar ya gani-gani ikut kapai satu people party kadang ni longrim besar kadang ni thong dan iban ya gading snoto umban pentulo ni kam bar bangi kren ni gano mak ni kren gading snoto ndai bangi kren tang bangi ni jing to le ni ban pentami pai ba Pergi kinangalam hadin di wipat o ki dawa ek artikel laispa anyo huai haki por di bemunsua menta ki ong kamlong kumno kata kala benlong minsua fi omdan kam district council hadin fi ekonom disi Nimlang tenta kum kinangalam jangka voice of the people party habang ikren daga jing snoto Niat mentat ni dapat sentuh iki pak ba ni tu ia ke jingat nanti juga jet beliau ia ke history ke political history juga jet beliau ki spat lagi senam tunggu tip ia ke jet beliau kasih tunggu jet beliau tip play boleh long ke jet beliau tip play nangta ia ke ri kasih gentle tip tunggu ri ki life house em khatar dolai kidan ke sensyar em kidan ki hima kasih mau dari ki abusan bati khatar dolai kata kadi ke history ke political history idon ki hima khasi nela jokma no ingi de ki pareng baran nela jokma ingi de ki pareng la sinshar yakni ki hima khasi ki jungi batum ju egri India bro koi nega por kaya kapoi bagari India ringkat kini ki nangalam guji ni la yang persya ya ka sarkar bilat bani ki ban latno na kari bilat banyo no ega jinglai lut keladon ke jingi bat Karin kari bilat kalai kari India ke jinglai lut kentuk ini barabakas sarkar bilat kala pelat lut ya kari India ki nangalam jo kari India mar ki wan ban kiu shini ban penbori ki CM ki hima khasi bikin sai ni kata instrument of accession ban punya no bakari India bikin dalam juri India kata kapor kila seng ya kata constituent assembly kata ka darbar ka bani thir ka bani tai bani sandori ka constitution kumno ban penyaj dari India andang le yo e jing laj yo o ni smo bani ban ango yo play bah ka bukum kata kapor u play u la say yo rangba u bani tip kumu ba joy le reverend JJM Likosro Uni na yola balo udhot jangata the constituent assembly ka darbar bani thir bani tai bani sandori ka constitution baru kremple lei
ya kata kalap ulayat satinge pok kata dorbar bani ki rilum ki besong haki jaga rilum ki bahak pok ke jel asam ni don kami ka an ka terpang bangin sinsha dala deldi namar ni per nakini ki plainsman ni per kur komim ni per ke culture ni per kur komriam ni per kur kombam ni per kur kom sinsha rasno thau ni per kur kom bakndo bacha kata ka dei ke spirit jong ka krinit ka bahndriu lani ka sikshiri ka banga kwa ka pitu smoko kabamut ka jini jong ka sikshiri kade ma uni uramba uhi bakum ka jatring ni tonkam ya ka jingada bangila ban penne ya ka jingong kerpang ka jingi habangi dan hapok ka jel asam but lapun kha ya ka district council lingba ka krinit ka bahndriu kata gade kawa mabhi kum kinong song snong hagas no mawai ke bala nang ke bala staff hins nguthu pling kata gade ka krinit ka bandriu uni urang ba aus nguthu ba don kam ka bor ka ba kerpang ka bangila ban yisin shahi kaladi denmark kata katao las wanra ya ka trading by non tribal regulation akban khang ya ban ya da ya ka khai ka pateng hapring jumi bat dei ban pun kran ya ka jatri ka ji lingba kata ka rukom em ka ba kerpang ka ji kami semua ikut kenhun kinong elam kabala serai bangim dei syuk bandang ha pok ke jelasam nila dei ban yono ela ke jong ke jela kili puli jimot kilaya slok badeus nem khat khandai spa sam pusau bagila sedang kata ke jingi ban yono ela ke jong ke jela ke hill state movement kalau sempora duk khat pras nem bagi yo ela ke jong ke jela deus nem khat khandai spa anyo puar baga sarkar india kala ai ni ke jela ke bapura Mengin sila yo pat ya kaan kabanya daingi pat leki an jong ke sarkar India kibun ki an jong ke sarkar India ki tuklar ya kerukom im ke jingi ke culture ke jingi ya ke trade ke tak ke jingi de hangi bengi sabawa ya ke artikel lais pa ni buai kali ke sikshidi kali ke krimet ke bandriu kadai kata ka an kaba kerpang kabangi pentrikam ni sensyari daladi lingba ki district council hakapor bangirang hap hapok ke jel asam mentang ladi ke jela ke bapura ka sarkar jela kam thawan yang tai na po ka sikshidi ka thawan ba state list ba ka concurrent list kepada ka constitution jangari India baru ki state agri India ki hapan thawan ling ba ka state list ba ka concurrent list kadang ka union list kadang ka state list kabamut ka concurrent list kadai ki subject ki ba ka sarkar India ro kala ban thau ka ba ka sarkar jela ro kala ban thau tendrei ki don ki kendon an haga sikshidi la busu ya ka para 12a hadin bangila yo ya ka ni ka jela ka bapura kani ka para 12a kani ka taka ka kendon la busu anta kanaman pitikna ba kinum dot artli ki bor haga jela meghalaya kabamut balar ka don ke jingi tungo apring ki anjo ka sarkar jela baki anjo ka district council ki anjo ka sarkar jela ki im baki anjo ka district council ki am kumjo kadon ka anjo ka constitution kaba kadon ka article for the constitution kaba batai balar ka don ke jingi tungo apring ki anjo ka sarkar India baki anjo ka sarkar jela ki anjo ka sarkar India ki im kadon ka jima ingi menta hagi bidai pa Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kini an kam alat ya uthar banti khndo hagani ka jaka ka ji wala menta ka dan ka ji prasang ka te kam tam na gani ka sarkar MD kumno ban sampliu ya kata an ban alat iki kelajat bakinyo alat hagata ka dagata ka policy ke bukanra kata ka investment Meghalaya agency kaba kila ban ai jaka haga rukom juga list kema wei bal ai list la e ngi opat ya ka jaka Dina mar kata tahu ni haban smutu ya kejiat linti jong kejat memberi pakai jela ke jeng yimdi bin sudah associate yimdi bin sukuran kem smutu tiga ni kini kebangi ni ko aban smutu larga sarkar India menta kumbagara menta kadang ke lobby ke besar kai ba bakam tam ha bagani ke sarkar BJP kemudian ke agenda ke jongka ban pulang ya kari India ke wei ke nyam ke wei ke tim ke culture kadang ke jima ka bakrau lesi kala ban poi ko pon ngimdi ban kensting kala ban onra ada kata ke kalano ka bathmai po sarkar India kani ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kani ap shelu ngai hindai na dingi tonni ka article rais pa anyo huai
ki anjo ke sarkar India kimla ban trekam lenda ke sarkar India ka penduk no tumba penduk ya ka artikel 370 hapo Jammu and Kashmir mo kidan juga oh via keren ya ke 371 pmi ya ke Jammu and Kashmir ke penduk Ndre hang dapat ke syahani kan ke chat beliau ni nona man yang persyai ke rian dia rangem waktu ya ke hak ke jengi ke voice of the people perhatikan jeng rang ba ke chat beliau panamara berpinyo rat ya ke hak ke jengi Hanga por pengiti penyekren, Hendai berfirman menurut ni Indonesia. Lalu kita ini nangaram nadu ikat hendai spas, sapo kita jakun kundu ban pene, lagi jingong kertang gaji, nang taki ban skwi ini nangaram, kita ngayam ini dan kambang simsyar hino daladi ledi, yimdan kamsuk ban hapa po, keserkar Assam, kita yok penyok hangi yang ini jelah, baling ingin penkain. Baling yang pemban berkata artikel lai span ni pun, kadang gaji ayu. Haba kata ke an kong no act of parliament, kamu mau undang an juga sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kata ke 371A John di Naga. Nanta susu kong administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Kamu ke bishar ke khadat tumrai ke kum ke Naga. Ngingin ke bishar tumrai khasi. Shano ke jam ta. Kabishar tumrai khasi kabang haba gadan ke jia kaja hapin ke ar yang mamla iwanra shakamit juga jia soto ki ong baleng dei daga dawi phina shu kani so tosi to pe hadu bakindei e kendei kedup kendei piam kata kadei ke bishar tumrai khasi kata ke bishar jongari India pat wei balai kiu yingli laya mongsu manikren nang jia ke jia dei bishar ka tribal justice system is the best justice system in India. Lagi dan buat ke tribal justice system ke begini ton. Mereka penduk no penman dia kata ke jingong terai ke jing. Kum kita eat ke chat beri. Ni ton ni kita ban sarong. Hakmak ke putih. Ni ton kam ban yak saat ban yakun. Nanta susu kata ke artikel 371 kong no. Ownership and transfer of land and its resources. Mut kesalkan dia mata kamla ban taruh ke an. Anti berong dan penyak lo ekalan transfer larangi ni la tahu ya kata anjing baka artikel 371 kinaga kimizu ki ong take advantage ya kani ke 371 ki wan ki sor ki anjing sarkar dia ki ong nyimpe because of 371 we are protected by the article 371 hangi dan ginong tawang ki bakla jutang menta da kumoi rem election akran da kumoi job election le da kumoi voice of the people party rem ne job long kumno hakajuk nong rim ke bengiyeng yang hakata kanong rim namar kata kata aku kipat ba kajini juga voice of the people party kam ni tamanchen ya tmaktin kumni ke election em ikwa shisha nimkwa ban tempat penpraya ke chat benriu nimkwa banonra ka jing smo per dong per snong nimkwa ban pen jai ke jiri ke jing rei ban wanra ya kata ke jinong koi kum ke chat mamit tanggoi betul kam kalau ke jitli baka jitli kalau ke bor larang mangingi tli kalau ke larang ngingi tli ndon kam magiwei bangin pro ikiwei ken hapan wan jam hangi kami ke MP election kalau lang ke wei na ke jitli ke bakrau shiki wei pat ki jai pendri na ke life pendri tli ki constituency ya ka Shillong parliamentary seat yale jo adu life war Lalu kini ke MP election kan jilla dadai ke MLA election yang simsar marwai ya ke celah nim dan kam jirap jungnu jono namar kata kata PE menta kumno ki wei pat ki sedang kam pai sha ni ke chat ki snu tho bala mi menta ka party ka bala pan te song ya ke chat Legislative Hills PE pra ukawe West Council Nomor kata ada kini mentah kelas tangman kumar jimut kaya ke makin lek mentah day ban kerwit ini arden haban dapian penkelam ni arden kata ketiga tong jong baro people party mentah kiwat hanno dengan dia ban pinsusu bakla kena check iki video jonga barim ngam keren kabalang Hongkong bat ke banga keren mentah kile nu sok no she sentence negi jingkeren juga palat baki beri gunong meneng idan bala pempoy nga ya ko video ko mga kran ya ko meeting hasora sapang ba kamdon ka sang kita tangkat tu ani
Kibri ko nga iba, kay ito nga page full video, what you pay tayong clip. Na magatuga jige jingle, jige nong siyon, jige banpen kumar. Lapi ko bantip. Lapi ko bantip, ika jingkran ka Joe Biden, what pay tayong clip siba. She's cut like, cut arsekan, page full video, prince mo po yung jingmot. 2% banwa. Umanta kile, tumlo kile. Sikitu kepadang John Bon kiseng kasi kiang open tip ke PPP ketika seng sign partai jung Kristan. Bapli kepadang long seng kasi kiang kutasi. Kita ketika betul sini. Kile sebedang kita Katolik kiang open tip PPP 5% Katolik ha. Ladan ni dalam kami bapli langot. Kiang isi tu barden bu isi Katolik kan. So sedai bapli. Katakan dekat temaga joki, ban pensu tu apa kelai ki pai ba. Katakan temaga joki kalau ban pensai, ban pen kopori pai ba. Lek sebabun presbyterian oh kita dalam BPP tim ju sotenat ikip dia ka barang presbyterian. Ngongi ka Voice of the People Party. Kum kinong dalam hati ipet ya ka jet menriu, ngimpet haka balang ayu bidan. Bidan Kristen ne. Timot mangi kinong dalam juga Voice of the People Party la deng yak liti la lap ubriu, bemensah linting ino sya. Bidan Kristen ne. Bidan balang ne. Minum dan por bantili kita. Nito na po ka party ke jingi, nino tanang baka Voice of the People Party ke party ka babromi ke tunhon balang jingi baro kiyo tiket na ka party ke jingi. Ubang balang kersanu yo tiket. Badan balang Katolik kiyo tiket, badan balang Presbyterian kiyo tiket, badan balang Unitarian ngingim ko bantu klari ya jingi ke jo priu mo priu na kata ka kamsilet jongki. Apa ko di priu ban pisar dan priu ban share priu denem lene. Kung bisa ka tung gejile ka ji. Tanggawi ka bangi ko akalong iko apagajat berikan wat ya kasmat ka jobli. Kata ka diga jingkai. Nama kata ka diga thumai ka tambrai juga jat riu. Ka jat riu tipri. Lalu kalau rumpat kata sahisian bangi kom ka jat bengin pendel dia kaman ka jobli. Kan sawan ka kom perhat ka thumai ka preji benang ban I para beriu. Benang ban I ka snung ka thau. Benang ban I peramajan bengi ko ban yarap lem dari kom ka mata ka jing kuaspa ka jing haspa ka pen malalut tangyan ni lepiang nomor kata kadi kalau ke jinglong ka ba ihap panyeng persya kom ka party tinggal wan khanang ha kali ka por kom ta namanga ko apa kita takin snutu o pleng kata kadi ka jinyak linti